kanjani futhi? Imele jami ngihlala nayo ngelilanga community kanje ngimazi from dala yabo. Uthi ngiyenza i-live recording yoku-DJ sishuthe sifaka uma-YouTube. So mangithatha angathatha ngisaphumelela into leyo. Sagcina sesithathe i-direction bangisa endlini. Ngathi mangifika kuleyo ndlu le indlu kaBusinovo yabo. Sithi uBusinovo ngiyambona lo mjida nakhona. Sayangitshela lo mjida ngambona ukuthi hayi kulo kahle kahle i-manager kaBusinovo ayinami ngibona i-chance ukuthi angeke ngizikhulumele ngibona ukuthi uzovuka noma kanjani. So ngizame kanjalo ngikhulume naye ngimtshele ukuthi hayi vele kade ngifuna imeningi so washo uzobuya kimi cool. Ngeke laphana futhi ngithi ngizama ukuphenya ngawo futhi ungabona ividiyo ku-YouTube lapha ushaya ama-drums so kuyangena video la futhi ngabona i-passion ngawo ukuthi ungabona futhi isitory esithize futhi ngawo yabona. Ngiqale ngawo hlahla manje yinto engidla ngesikhathi eside for ngenze production. Uqale ngawo ama-drums. Ngidlala ama-drums. Ngiyana ngokwazi ukushaya nokuyama. Ngokukangako kodwa mangiproducer ngiyakwazi ukuhlanganisa. Alright mfowethu ngiyafisa ukuthi before ngathi isito sakho futhi ukuthi ngazi ukuthi wena ubani igama lakho lempela isibuko sakho. Ukuthi ubude lokungaba futhatha lokho. Uthatha kubaba nokuthatha kumama ubani abasababa futhi ngisho. Mina igama lami impela uSomabo. Nguyisa ngidlala la eSoweto ngizalwa khona lapha khona hospital. I-time elaseKZN olungu nekoleni nalahla futhi ubude ngasho ukuthi ngithatha esedini labuthaka kwamuyisa ngithatha khona. Igama lakho sobani bafo? uSonwabo. Manje futhi le stage nemport khoma kanjani? Leli gama lasekhaya bakhuluma ngibiza ngalo for igama labo Sonwabo. So bakhuluma ngibiza so la ngigcine ngathi hayi ngcono vele ngisebenzise lona station there. Khoma umndeni njani futhi ubene reach game mhlawumbe kanjani simama khona? Ngithi ngithi mina ngiyazihasilela bafo like yonke into eyenzayo ngiyaziphushela ngenza sure ukuthi ngihlala nabantu aba-right. Awuthi ngingaqhubeki ngale situation engikhule ngayo because ngeke ngizalele ehluphelweni ngiqhubeke yabo. And then mase kuthi le music manje kusho ukuthi iqala kanjani? Isikoleni ngokunjani uthanda music ufuna kanjani uyifuna ingena kanjani le music for? Music ngibona ngathi into bengithanda ngisakhula vele yinto vele ngithi ngithanda nayo vele. Uqala ukuyenza lapho uma ngicela mhlambe ke wenzani udlala wona ama-tracks? Yazi ikoleni kunalabo programs la basihlalisa ama-recorder basifaka kuma classic la we-classic i-classic lana kanjalo ngilikhwaya laqhama kanjalo ukuthi ngabo ukuthi ayilento kushuthi into engiyithandayo ngoba kulungu yabo ngine-interest kuyo. Nginganjani ukuze manje futhi uqale ukuproduce manje? Iqhama kanjani? Ukuproducer ngoba vele mina bengingumuntu ozalidlala bekhona umusic angahlala naye ebathi uZulu sisipana naye kakhulu kudala bekanestudio so mina bengiqala because engqondweni yami istudio bekuyindawo vele njengasemamovini vele yabo khona abantu ababengale ideki so isistudio kimi ngoba bengingazi ngisibona istudio. Amangifika lo mjiji uney'pikanyana nokhomphiyuthanyana ngithi istudio nalesi studio naso lesi studio. So ngamuva kwenye indawo lethi proof ngihlala khona ngapha 2015 lapho. So waza istudio lapho lapha ngathi ayizwakala uze naso le studio lesakho because vele ngihlala ngedwa phela lapho. Ngafika le studio ngisifundise ke angazi kanjani ngibone nje nami ngoba ngiyezwa ngithi into bayabejwayela. Lo mjisa manje usakhona? Usakhona usaphusha ngendlela yakhe kodwa yena senze ezinye izinto yabo Safuna kuyahlangana ngala sambili. Uyazi sakhuluma. Sazoblala mfethu. Yazi ukuthi kuthiwe bafore labantu oqale nabambeni bajikile kabe yami. Manje empire nje akhona nje ukuthi umhlaba wonke ukuthi kumele ukuthi abantu oqale nabo uphinde yamuqedela. Hayi umuntu uthi ngiyamthaba kakhulu ngoba ngabe siphusha sonke noma ngabe
endleleni ngangifostile ngayo asini kodwa nje egcineni mhlawumbe kumele kuye weqala uzokwazi ukudonsa umfundi manje le ndlela leyo uqala ukuyibona lapho ukuthi waphela nama-hits amaningi nama-hits amaningi yabona mina nje bafuna ukutshela futhi kune-ex yami ngabona ingoma yakho le kunzima bafuna ngoma nozinhle so uqala kwami ukuthi ukhuluma nje bafuqiniso futhi yabona izinto ukuthi ngangiyibona umasithokoze baningana ukuthi ungangana eqhabe lama ngisenje ngaqala manje sengibuthi kunzima le ngisengela futhi ngakho i-ex yami awuna into engisendele uyangisumbela nje ngihlale futhi ngizendele kunzima phetha engathamba la ngomuntu lapho uthi qala ukuyizwa la ngibele ngiyiphindile ngabe yami ngibele ngiyiphindile singazi ukuthi one day sihlangana kanje yabo hayi mfethu ingoma yakho idumile hayi unathi ingoma ngithi take over manje nayi ngithi take over la kana kokwazi ngawo ukuthi bona le nto le mase ngishaya research hayi kusebuye emuva untinde le kade aqala ukusebenza kade bona bafoke ngesi nawo ubonile ukuthi into zakho zihlangana ayidie ngathi manje khona ehlangana yipi ingoma ukwenze nje ukuthi khona ehlangana sozobuyela ukuthi senze kanjani ngoba ngizothina indaba nzima manje kule game ubona ukuthi sikahlangana makuhlangana ngibona ukuthi kusasivalele sayifuna kansini kodwa uyabona nawe mopuma kwezinye indawo oqala ukujabulela nanana awukho nawe kuba akwenza isiliva ngoba wazi ngizakala ngiyabona lo kwenzakala yenzakala mhlawumbe ke noma uphume because angathi umsebenzi sami uzivalele endlini noma estudio so mophume nini mhlawumbe uthola igigi mhlawumbe ngaphandle free state uyabona ukuthi abantu manje bagcwele ngayo so uyabona ukuthi manje ukuthi vele yabo kancane ngiyabona direction le ngoma le perform ethi ilabanga ngakhe yaqinqinqi yenza kanjani la yamwa ngoba bafuna isicala ngestory nje kahle ukuthi ahlangana kanjani kwenza kanjani baba ngabona nje lezo ikhathi zaleyo ngoma ila besafika phela sonke ku-story le so masifika lapha nabozinhle bengabi nangengoma nje ngathi khona esiyenzayo so ustoki nomhlanganisela lonke muzinhle ngizothi mina bengustoki vele ngifike ngemanager yakhe then manager yakhe bengiyazi vele phone olinye ikasi ngisebenza khona estudio then uzinhle makafika ufika naye nomjida kusebenza naye thana umuntu omutshe ocula so singamnaki nje isikhathi esidalwa singamnaki nje uzinhle yabo singamnaki nini nje kuseni uyakhona ngizenzele ibhizi ngizama ngenzi yena ngiyalithanda mina serious hayi manje ngiyalithanda ibhizi yabo ngithi nankinga ecula kodwa mina bengizenzela nje akusinde serious ke acule vele yakhuze ngalezo inkathi ke bengakwazi ukustrashana ingoma kahle uyacula nje sentence so sabonisa sama ingoma after 4 bars change after sabonisa then kuyenzeka because bengakangeni ku-commercial space lapho commercial music bengisayenza nje ipiano laselokushini nje yabo kanti ngeke ngistoki makazongihambisa mixing ingoma ukuthi sikhale kahle uyasihambisa uzikhuluma omitha ngafika so omithi makafika amitha le ngoma lezi ayimithe nayo kodwa ayithi le ngoma iyaleka because yabona bengisafika ku-commercial space bengaka-understand bengenza ahlanganise i-beat ahlanganise kube into esolid so i-beat primarily iqala kwena then omithi ahlanganise afake into ezimnandi ibe nengqondo lengoma manje istori nje sawuphuze ngasho kanjalo ukuthi omithi usebenzile kakhulu and then yenza njani wayezona ukuthi angeke ngathi yeza manje wahlanganisa makabuka istoki naye sibonile sengiyenza ukuthi so ingoma kodwa khona besingayithathe ukuthi ngaba ingoma ezoba nkulu besithi ingoma le-right emnandi ithathe khona lapho kunkundla uzinhle kakhulu because ngisebenze naye kakhulu engomeni yabo zonke zisebenzile ingoma zakhona masithokoze masithokoze ihlangana kanjani ingoma nje leyana manje imo futhi hasifesi kule music video le kibele nje hasa nginakanga lapha kule music video ngizobona manje masengitshela isipsana kule nto le kade yakhona lapha baba ihlangana kanjani le ngoma le
Akho ingoma nje sihlala nakhona nje uyangazi sisenza noImo sebusuku sizihlalele sithi asenze into ecishe because njengoba ngisho ukuthi besisaqalongela ukhomishana space senze into ecishe khona ingoma ngabe sicabanga asazenze into ezelalezi ngoba abantu bangayizwa so indlebeni yethu uyinto nje ezelalezi yabo kanti kuzonzeka ukuthi sibeke lo stock ayibeka ngayinaka athi hayi le ngoma le ayizwa la ngathi sikhohle siye ingoma uImo masakade kwenza lamayithi wakhe lemthula abuye athi manje khona ingoma esoso asifuna ngazi ngibeka ngifuna ngithola ahamba ngifaka ku TikTok ingoma ivele futhi ayikade imhlanganise sonke lesikhathi futhi la ayicabanga manje comment ayithatha uma ifaka ku TikTok ingoma ivele domi into esingayazi domi nje kanjalo futhi la makhambi lawa unehlangana noImo kwi-camp shoot la ngesi umuntu othengiswa naye uhlala eKaslamu noImo ahlala eKaslamu uImo usuka eDurban makafika lana bengisebenza kustudio la ngihlala khona le studio so kube into enjani kube into ukuthi afike kuleso studio leso uImo sebenze ngumuthi man insuku yomntwana yabo sihlangane futhi kwesinye studio senye out kanti eNigeria so manje uqala ukufika ku-studio ngimcabanga manje kodwa ngena ama-vocalist amaningi asahamba lapha ku-studio and then ngithanda ingoma ze-vocal yabo ngithi khona umntwana so manje ngilahlana naye ngimbize sisebenza lapha ku-studio kanti vele kuzoba nenhlanhla kuzofika umusical chef athi manje umntwana insuku yemcula kamnandi ayithatha ayisa ukumthula qala lakhilela uImo bafo besibeke nje kuba namanje sadideka umfana umuntu ongazange ukwenzana respectful ukuthi akazi ngizwe ngasabo umjidi umjidi okay ayahamba yabo bafayela basizozana ngayizinto uyabona lento le bafuna ukuthi makuduma ingoma uhlezi iqala ama-vocalist nama-producer unani into kanjalo kakhulukazi mase siya-upcoming producer then kunenye i-producer strong engomeni banaka yona banaka umuntu oculayo wena nje ilapho nalapho ozolokuphika kancane kancane ukuthatha iminyaka ukuthi bathi baze balothile nawe kumele uziveze vele ku-social media ukuthi vele wavala amaketa angeke manje kunzima manje qhamuka kanjani manje mina njengoba ngisho kakhulukazi ngisebenza nayo ezinhle sisesitulo nje esikhathini esiningi si-explore yabo so kunzima siyenza nje vele sihlili qala beat nami qala beat angene izinhlangene angayizwa naye futhi uzinhlele chorus lekunzima kunzima afuna ushiya bebhala yini ukubhalela wena no uyayibhalela mina nje ngiyaphothuza so naye angayifili le kunzima ngamtshela ukuthi hayi yiyo le abantu abazothanda siyenze siqede sibone ukuthi iyashoda ngo ila sifuna khona umstemika ukuthi kids awufake i-verse yami just ukuthi uqhamuke kanjalo hayi talent intombazana le kakhulu manje ubafo awusho mfethu i-album yakho uyikhiphile under record label ethesi ngikhipha under record label ethesi okay into vele osuka nayo kusukela nje vele ukwenza ama-collab nayo stock usetokisi ngalezi nkathi zakustock yami ngingaqala ku-record label nje amanje ingoma pho mesabalala kwenzakalani noma ithole ama-spreadsheets or something kwenzakalani lezamanje noma nalengoma ezakudala lezi omasithokoze lezo yinto uyazi manje lokushini ngizobuya kanjani lokushini nenza izinto ngokujida yabo like hayi ukuthi angazi ukuthi khona into esifana nomaspeadsheet ngiyazazi ukuthi sikhona kodwa nangincedisana ukuthi hayi stop ngegama mina nginethalente ngibenzela ingoma yena uzongiplanga ngegama thola izinto ezingasahambi ngaleyo ndlela ngiplanile yabo mhlawumbe sekubhenefithwe one ndlu omunye yabo thola nami akusinto ukubhenza uzinaka ama-spreadsheet nani into yokuthi ngenzayo ngoba bengidala ngengiculayo kodwa angizayo kodwa bengafuni ngisitshela ukuthi uzongiplanga ngendlela yakhe yena ngeke ngenza ngathi lutho empilweni yengakuthi ngitshela ukuthi uzongiplanga ngendlela yakhe no ngitshela ukuthi okay njengoba ngisho ukuthi emculweni khona izinto ukuthi
uyazenzela ukuthi uzibenzela ukuthi imenze so yeah kodwa ziningi indlela manje umuntu ophila ngakuqala ngazo engeke izisho ezinye yabo so ngabo ukuthi ayenzeka ngalo ndlela ngifuna ngayo yini vele ngisipostile and then obvious ukuthi ngivele ngomini eziningi zamahits abantu bayaxa ku notice ukuthi manje ubala lo bavela so futhi bafuna imali ngiyahlonipha kakhulu bafebo ngiyafuna uqamba nama futhi nje ukuthi ngizwe opportunity kanje ngiyahlonipha kabantu ukuthi senze nje easily kanje ngoba ukuthi stressful ngalo but ekugcineni bafuna ukuthi ngidine respect ekugcineni kumele kube khona umuntu mhlawumbe ngiyibuza because ngifisa ukunderstand yabo mhlawumbe ne-audience yakho uyi-understand futhi ama-respectful and I know ukuthi nazo uphendule futhi with respect yabo ungazoleli futhi igama lakho yabo so wayisakhuluma ngo-DJ Stocky bafu yini points ukuthi manje number 1 uthi manje no usafisa ukuthi uhlunge manje kuyena this number 1 number 2 alikathi sakhona nomsindo lokuthi vele bukhona ukuthi uyaqonisha mhlawumbe imali ethize mhlawumbe ngengabala ukuthi 2.4 million ngathi manje iqiniso yini ngoba phela parts ngabona ngoba ukuthi wathi 260,000 izide kanjalo yabo iyashoda lo mali ithole yena bathiwa futhi waresponda ku-plan parts bathiwa futhi waresponda wathi no noma allocations lawo awekho right masowasho ukuthi yonke relationship inama-infighting zakhona yabo ngaleso statement ke uqonda ukuthini ukuthi yonke relationship inama-infighting zakhona because ukubhesa ku-DJ Stocky njengoba ngisho ukuthi umuntu uthi ngisebenze naye kodwa ngifuna ngathi khona izinto angazikhavanga ebisivumelane ngazo and nami iminyaka ehamba ngiyabona phela nami ngifela angeke ngibe ngithi patient angeke ngithi yonke into i-patient khona izinto nje si-patient into yamabomu yabo kodwa nami ngiyabona isikhathi sahamba manje 3 years yasondela 4 years awuboni difference and umuntu angakuncedisa so nami ngiyabona ukuthi ayingcono ngithathele inqumo ngizimele then because angibenefitanga much from ukuba around there lowo benefit obvious so ilanga ngizoya khona ngifuna into esifana nama-split sheets into ukuthi ngibenefit kummusic engiyenzile kodwa leya kuma-2 million angaze ngatshela abantu ukuthi uthi basiqala ngalezi ngoma lezi ngathi usebenza njani ifaka indawo zama-split sheets abantu nathi nangilungisele lezo zinto lezo ngathi selesakhuluma ngitakhona i-process kodwa angazi lebeke njalo ukuthi ihamba phambi kodwa ngiyafisa ukuthi mase ilungile kahle ngiyitshela abantu vele ukuthi into esoyilungile kodwa manje ngayinto engingayisho ukuthi ilungile noma yini ngiqamba amanga ngithini makuyiqiniso ukuthi khona imali ethize wayithola kodwa yena ngingakupheleli lokho aqinisekisa ayikho imali engayithola futhi ayikho imali engizothi ngikhulume ngama-2 million angiyazi imali straight imali ngiyithola ngazo phela futhi ayikho imali wayithola njalo ayikho imali engayithola okay bafuna ngoba usebenzile uzogcina bafuna amasahle ngoba usebenzise isikhathi no-DJ Stocky bafuna imali bafuna uyakwazi uproduce ngoba ngeke kuthiwa yini nenza umsebenzi bafuna ngiyadela ngenza ukuthi bafuna ngiyabo ngiyithathe ngizizwe lapho ku-internet bafuna kuthiwa ngiyakhompletela futhi babuyanga ukuthi uzocacisa futhi abo bathi ama-romance bafo bekunele benisebenza njengoba ngisho mina ngeke ngakuze ukuthi ungazi noma kuzolahleki ukuthi ayilo ngofika primarily ngobisiwa kuwena masisuka lapho iya komunye mfowethu angizwanga isandla sabo sa-DJ Stocky ukuthi yena khona mathasha uphendula kanjani mhlawumbe lapho uyakwazi uproduce nomuntu DJ kuphela Stocky uyi-DJ vele for I don't think futhi unanamahloni ngalo nto leyo just abantu bayabeka uyazi nalo ukuthi DJ from that lapho ukuthi music kuma piano ukuthi ipiano limove yabo unesandla kakhulu ipiano ukuthi piano limove yazina kodwa yena akusumuntu ukuthi uyaproduce kodwa unabubona sometimes ezinye ingoma kutshela because producer akusukubanga ikhompyutha kuphela ngithi nokufika athi lana ngifuna kube so kwezinye ingoma yabo yini into ethithanda ku-DJ Stocky bafo ukuthi ungiphile ithuba umjito right general besides nje music yazi ukuthi unenkinga ngawo nengxoxo zawo umjito great nje mawudominayo umjito right monenkinga umcela something anganceda manje yakhe imali yakhe yabo njengoba ngisho ukuthi yonke relationship nomngane ekhaya uyekuphi emjolweni
Yeah, khona ezikali concerts emviki. Ngeke ngihamba manje sibalekela for lonto. Yeah. I-industry kabantu iphethe kanjani yona? Waphela ngokubona ushana ingoma nabo DJ Kabs abapolisa abantu noma phela into ocabanga ukuthi ufuna ukungena le shade ufuna ukuzenzela ngendlela yakho abantu. Asikhuluma iqiniso. Yabona njengoba ngisasekustoki kakhulu bengireserve kakhulu. Angibilanga network kakhulu nama-producer. Kodwa ama-vocalist uyakwazi uwa-test. Ngiyafisa ukusebenza na-office because lo busho ukabza umuntu ukuthi vele umculo wenzayo umculo vele ngothandayo. Yabo ngisazokuya kweso space mara njengoba uyibeka manje angiziboni ngi-undershadow umuntu manje sengihamba ubani kodwa ngiyafisa ukuhlala nama-G-Top basikhulise nabo ngolwazi labo ngoba kade basegaming basibonise indlela basibonise yabo kodwa nje vele ukuzimela I think manje indlela yami vela manje uyafana wewe umuntu ohamba ukabiyame hamba ubafe yabasho kanjalo okay bafuna manje asinelugama yakomfethu ngithi agama yakomfethu igama elilodwa lapha mfethu umsongi mfethu uyabona bafu mfethu bafe yabona ubafu kacwane bafa kacwane mfethu wamjikela mfethu wazobafu angisho ukuthi ngokani mhlawumbe nezathu zakhe mfethu yabona safike ngisaqala abosabe saqala mfethu interview asaqala manje kanjani bafo saqala mfethu sahlele sinobafu uthi okay ngiyeza kanje ngosuku oluthize saqala nje kahle mfethu ngoba uhlele endaweni ethize kanje hayi ngithe mase ngishaya sechava ukuthi khona umuntu oinfluencile angazi ukuqinisa lokho yabo so khona umuntu oinfluencile ukuthi ngigcine yabo engasayithathi ingathi yami ngoba so bafuna uma ngikubona lapha ngathi inkabe yami hayi iyangaphi ngabe nitsafu yabo yangaphi kunjani ukusebenzana lo mfuthu la umsongo kwi-album yakho bafo ingoma lana nayishaya kwi-album yakho entsha ihlangane kanjani umsongo nje ubona nje umuntu talented usiphuma kuphela so belacula lapha abanginikeza yona bathi ngishintshe i-beat ngashintsha ngiyithanda bameze ama-vocals akhe kahle so ngiyithanda le ngoma imnandi imali so la ngicabanga khona makancane kabe ngisho ukuthi yena wafika e-studio for record wahamba washaya ama-vocals akhe no bayenzile ingoma kodwa ngathi usipha kayithandana so wangipha yona washiya nje nama-chord then obviously umtshito grand usongi usibona grand like talented wonke nje ibise right uyangena akafu ibise right yabana nakho kabeyami uproud ngayo bafe ngasho wayiqambe kanjaya futhi kwabanjani ukuyenza kwabanzima iziphi ingqina mhlawumbe nazo babuyami angithi kabanzima kangako yabo lisebenzile nje angazi ukuthi lisebenze kanjani kodwa lisebenzile yabona abantu lisebenza nabobali abantu abasasehanga ukusebenza ukhisi bonke uyumi akusabantu yabangisebenzanga kakhulu abantu abazwayo ngisebenze nje nama-upcoming because vele I believe talent ukuthi uyaziwa akaziwa ingoma memnandi so ngeke ngithi kubenzima kakhulu ama-challenges nje ile nto lezi kutshela ngazo mixing and mastering ngoba sowamisa ingoma bazomixa sikhale kahle leyo process iyo-ke edileyayo esitrainayo nomoya because uyayibuyisela ingoma ibuya ibhezi phezulu uyayibuyisela bayehlisi kakhulu amavokali kaphezulu so iyi-process kahle qeda energy kodwa kuleyenza lona ngeke ngithi kunzima kangako uyenze kuningi manje usuwedwa noma kurekhode bulenje ngenze kuye lo manje solid sounds solid sounds it's a new record label iphusha kahle inama-benefits akahle ngiyacabanga bayaphusha financially kuyasupportiwe ngiyabona ngizohlala kuyona futhi ngiyabona ilokunjana ngiyibheni service mhlawumbe lisandi bona noma wena phela ukusayintsha okwamanje kupiyano yimi engisaqeda phela uma amagender khona umunye wathi usigold talented usazorelease naye manje ushaya I think afro soul or something then khona umunye wathi usips naye ucula amapiano naye i-vocalist ke naye sase-upcoming artist. Okay, going forward ngabe yini ufisa nje ukuthi ungengawe number 1 nge-industry futhi general yini ufisa uyibona nje nangawo in terms of development or music uplanani ngabe life yakho ihlelelani
mina njengoba ngithanda umculo and yonke into yami ngiplana ngomculo business side njengoba ngabona nginemanager yiyo ngisafuna ngibuya kwami ngikhiphile umculo omnandi kodwa ngisafuna content ngisafuna ukuyenza angikafiki lento engicabanga engifuna ukuyenza musically so ngisazoyenza le nto kodwa angikafiki lapho la ngifuna ukuyenza lo mculo engusho ukuthi yabo manje sengisebenzile ku-industry ama-vocals ofisa uwafeaturisha one day mhlawumbe kakhulukazi angibhekanga ama-vocalist wepiano yabo sometimes siyafeature ama-vocalist wepiano ngokuthi adumile cloud sayinetanga yabo kodwa mina kakhulu ngifuna ama-vocalist angajwayelekile Afrika phezulu intombazane ifithi intombazane ngayikhohlwa wena ngazi ikithini kumele ngoma ngayikhohlwa ngazi ngumkhatleko noma something ngayikhohlwa intombazane abantu kodwa kunentombazane kwethu engadumile nje kodwa kakhulu kodwa nje iza kahle nje yamala igoli ngazi ngumkhatleko something ithi fithi ngayikhohlwa intombazane kodwa kusena mphatha qinisile bese bayabona ngoba ngikwazi noma ho I think like 3 days ago wakudela bhana ku-YouTube kade feature into encane futhi uyabona ukuthi uzanganele website ukuthi ufuna ukusenza nengane encane ngoba ingayikho lapha futhi ayikho basalambile basafundele igame futhi ngiyaxolisa abafubuza lobuzo mfethu ngoba usemusha usane-passion usafuna futhi zonke izinto kanjalo but if kwenzeka mhlawumbe one day futhi uyabona udlula nasemhlabeni ekabe yami ngokuforbidden futhi ufisa futhi mhlawumbe wani kumndeni wakho mfethu mhlawumbe nomshana wakho ufise khona mhlawumbe ufisa bona kwama-friends akho yini ufisa bakhumbule ngalo so ufisa nje bayazi ngeke ngawo mhlawumbe bengayazi before ufisa nje bayazi ukuthi basekhona abantu abalungile futhi umculo like ngifisa bangazi ngomculo kakhulu umculo omnandi ingakho ngithi isaseyile le ndlela ngifisa bangazi ngomculo omnandi ngibe noshintsho ey'ntweni ezenzakala ngeke umuntu perfect kwi-industry sonke sitawufisa kodwa ngifuna nje into eningi ishintshe ngayenzi izinto ngizikhalela eminyakeni edlule kodwa ngisazenza kwabanye mhlawumbe yabo hayi futhi siyabonga futhi usabuyela futhi ikhaya lakho futhi uvuka ngazi ikhaya futhi siyabonga hayi futhi ngilethele inkabi yami enkulu la usobuzini futhi uqhamuka KwaZulu-Natal wafundethela eGoli sasiza sonke umsebenzi muhle kakhulu nilakhe lapho batshele inkabi abanakhe basamstruggle futhi abafuna ukushare nabantu ngabe ngoba batshele futhi ngishelani manje banakhe basamstruggle hayi futhi bona ukuthi nje iyakude le podcast kakhulu hayi futhi muhle umsebenzi ngiyabonga nje